di çarçıvê vê rewşa ku heye mêvanekê me hêjaye Birêşma Ayet Tayyip ew nivîskar, siyasetmedar û hevdem ew parlamenterê berê jî bûye Iraqê û Kakîm Ayet bêguman hûzanvanekî neteweyî ye temaşevanê jam lê serûbendên ku tevgera rizgarî xwaza Kurdistanê di qonaxên dijwar de bû hûzanên nû hebûn di menhecê xwandinê de me hemû hûzanê tû ji ber kêmeke ji bîrewetê sibet dayê mewsê darê jivanê dî heta dawiyê Kakîm Ayet tu gelê bixêrat. Gelek spas bû we, spas silav bû bînerên hêjayên Kurdistan 24. Gelê spas xweşhalîn wisa rastexwa nîqaşê bikin dibe ciddîtir jî be. Belê. Kakîm Ayet rewşa deverê weke me jî serî da beheskî rewşeke dijwar e di qonax û guhastin û veguhastinên gelekên dramatîkî tund daye çaverê nekirî daye lê di vî çarçovî da Kurdan pêgihê xwe heye hêza xwe heye serkirdeyatiya xwe heye taybetî rolê Serok Barzanî ku weku marceek ji bo îdarekirina rewşa Kurdan kar înana peywendiyên xwe yên stratejîkê nêvdewletî bû vê pirsê tu çad bîn. Belê spas. Rastî em wextê tê te behsa siyasetê du gotinê hevdijê tên û gelek cara me gulê dibitin. Hêk dibêjitin ku siyaset hunerê pê çêbûna ye. Eva erebî dibêjinê fenil mumkînat gotineka diya hey berova jî vê dibêjit siyaset hunerê çêkirina neçêkiriya bûye, neçêbûya bûye. Yan erebî wextê dibêjin temkîn lamumkin. Helbet eva evê dibêjin peyrevê siyaset hunerê pê çêbûna ye ew niyet ku stratejiyek ne ew barapitir yet ku em bêjin hinde prinsîpê pîroz nînin ji bo wê tu dibînî roj dîf rojê têne guherîn lê dî ew ku yet rejdbûnekî li def hey stratejiyek cîhanbîniyek dorbîniyek li def wana hey. Cenabê Serok Barzanî wana ye yê ku gotina divê peyrev diketin. Heke em bên berê xwedeyînê hema divê dîroka me ya nêzik da ya berî çend sala sala notu divê wextê notoyekî serhildan çêbûy berî her kesî gotî em dê ji rewatiya şoreşgerî derbasî rewatiya qanûnê bîn. Heke tu berxwe de ye dîroka hemî şoreşa çi şoreşgêra we negotiye. Heke em bê ne şoreşgêra bêjin kudetaya Be'siya sala 68 68 heta 2003 û heke hêşta jî mabane ewan dîf her hêşter bi xwe dana bû şoreş û dîf rewatiya şoreşgerî çûku meclis qiyad thewre hebû ew biryarin ew cihê perlemanî bû cihê encûmenê wezîran bû cihê hemî desalat destê wê dabûn. Ji bo wê jî rastî eve yani haletekî bêjin kêm peyda ye ku şoreşgerek piştî şoreş ser dikevitin ew bi xwe daxwaz bike. Hekî em behsa hinde du nimûnê diyet biçîk deyînim helbet nimûne gelekin. Wexta Saddam ketî û Paul Bremer bû ferman rewayê rehayê hemî Iraqê ku kesekî ew meclis hikmek çêkir bû gotin tenê rawêjkarî ne ve çi desalat nîne. Wêrê de wî gotî federaliya parêzgeha kîl dijî federaliya parêzgeha rastiya. Heke li dîfendê çûva siyaset hunerê pê çêbûna evê razî bi bawhîngê ne hikûmeta Herêma Kurdistanê dima ne kiyanê Herêma Kurdistanê dima ne perlemanê Kurdistanê dima. Ew rijdbûna Cenabê Serok Barzanî wekir ku hikûmeta Herêma Kurdistanê bimînit û federaliye dijî ji federaliya parêzgeha bibte federaliya Herêmê. Yan wextê Brîmerî biryar da gotî êdî çi milîşiyat namînin ji nav wana jî da pêşmerge. Dîsa Serok Barzanî bû ew guhartî. Gotiye pêşmerge ne milîşiyane. Pêşmerge sipayê rizgariyê ye û em nahên. Belê kevata Kakîm Ayet Wisa Cenabê Serokî pirteke randeviyên dîrokî hene gelek divê lê te bi kurtî got dest xweş. Helbete ve mirovî vedgerîne tê gotin gelek caran Kurdan dibe destkeftiyên wan hebûn li salên dehan sal û sedan salên derbasbûyî lê awayê gotûbêjkirinê guftugûyê li sermêzê dibe doran bin. Yani kes nebûne bawayekî stratejîk eqlekî stratejîk gotûbêje li ser van pirsab bikin rewşa îdare bikin. Te behsê rolê Serokî ke her li ser heldanê çawa bawekî meydanî serpêrişke ser heldanê kir li Korê bêguman het mehekiya ser heldanî bû berjivandiya Kurdan gorî. Li 2003
لنفسينا دستوري 2005 بله. لشر لدجي داعشي حتى لروشا روشاوي كردستان دما شوية فاتيكان لور جنابان كرم كري ام پشتا کردین خواه پشتا خشکو برین خواه لروشاوا برنادی که هات افا فتا چانسانگی که محکه کو کرد هیوی بن امید بن بله نه ابا من یک دو نمونه بچی گوتن که بیرا خلکی همیه ل نمونات دماهی او بو یا او کومبونا تومبراکی و جناب سروی بارزانی و برس مظلوم عبدیجی آماده بون الویره حتی که خوزی هورگیلین و کومبونه بو خلکی درکد وانه لی مروفش کساتی تومبراکی زالن مروفه که صلفه مروفه که هاتیت بجد از دی سرداریت گل دولت هاکیم و من شوله کیان دینین ناف دولت دا yani rin naxarib herin diyal Suriye و hükümeta Suriye çi dave çi nedave meşhule venine. Ez baortkem peyamavi bir rengi buye. Yani tveri jida heker siyaset huneri peçebuna baye ve medes dahil abane. Beli Seruy Barzani lüvedir ki ne raostiya. Dest bekir bejin kenalı diplomasi dane kari. Çon axu bu İtalya. Her diğer Cenab-ı Seruki Heremi Kayne Çirvan Barzani, Seruki hükümeti Kayne Mesrur Barzani. Hemmi kenal dane kari ujboku ev plana tombaraki serine girit, o prastiji serine girit. Eve bize evaz bejim. Kevata eve perseke girintirtine malbata Barzan. Peygihe malbata Barzan. De tevgera rizgari xaza geli Kurdistan'ı da Petri sas salin derboz bi hatta na. Ku serperişka serkeşa tevgeri kiri ve tevgeri berdam deskefti hebune. Çıqas tundi u dijvari hebune. De bahsise kesat keken ku halgiri pajgiri Barzanine. Ku karigeriyavan ser asti cihane u hesap tine bu vante tekerin evep tine jidişin. Karigeriye ser dest xısna mafi Kurdan biken. Peyviste cada Kurdistan'ı ve destevaje u ve mustalihi çavar bigri geli. خو روزا هلبت مروف نزانت از نزانم که جناب سروی بارزانی چوا بریاره وردگیرد چوا هلوستا وردگیرد لباس تشتکی پشت راستم هر بریاره که وردگیرتن او دل خودت بجتن جاوه بارزانی نمن المنه ده چند رازی بتجوی هلوستی از بجم اوهانه وکی قانون کا ثابته همی بریارن جناب سروکی بجن روحا مازنا بارزانی نمر پیشچاوه کانه اول جهمه بادا چه بریار در yani ez ve biryarê bidim çend razî bij vê biryarê eve destûrê biryar wergirtin û rêbaza Cenab-ı Serûk Barzaniye ve her evê jî ji bilî vê jî razgûyawî Cenab-ı Serûk Barzanî cihê baweriya hemîlayekê tenanetî hevrik û neyarên wî jî ew tiştekî dibêjin wextê em çîne dev Cenab-ı Serûk Barzanî وقتی آخفتنه که داد ام زانین ده پیگیری آخفتنه خودت یعنی مروه که صریحه مروه که رازدگویه سیاست جدا نمونه توصاب تایبتی افرو دا سرانسری جهانی گیم ماینه برف نمانه و یکچن بارزانی او سروکه یکو هشتا او سیاسی مازنه یکو خدانه گوتنا خویه تو وقتی دانستاندن دیلتی تکرین او لایانی دی که چه جبر یرتیه زاند که جناب سروی بارزانی ده پیگیریه پیبکت هر اوه بویجی که هر سر چند را بجی ناکوکین سروی بارزانی دیل هزین سنه جار بوید دیل هزین شیعه بوید دیل عراقی بزدی سجر تنگاوی روش تنگاو سرنجیتین روشتاریا خوبیتین پروسیسا پکینان همه حکومتان گریکا کورل جمسروی که که وکره لما قابل علیدن پابندی ریکفتنی سیاسی و توقیت خوش نبونه نه عراق دراوشه که هسکاری درباز بکاک مایه پکینان حکومت دستی شکر نسرک وزیران بگمان پیشنیارو سرنجین امریکا و رول هرما کردستان یعنی تو ویراوشه چاد بی خو راستی جی عراق نکه یا تنگاویه که دا یا وک عرب بجن مأزقه که مازن دا اوانا امزانی کو سروک وزیر حکومت ده شیعه بتن ایک شیعه بت وکی عرفه که سیاسی لحاتیه
اوانا چارچوبه هماهنگی دا نوری مالکی پیشنیار کرد امریکا دبجت چه نابت نوری مالکی بتن امنکت و روشه دا دیبت نابت خلق جاوه همیالی الوری راستیجی هنده جراب بجین هزن شیعه یعنی هندک عراقی بجین اوه مایتی کرنه سروری عراقی دا ام از بتشتکی بجینه وانا شروجا صدام شوید کویتی دا نه اوه نه پشتی صدامی چه بویا شروجا صدام شوید کویتی دا حتی افریقیا کنگی عراقی سروری خواه بویا وقتی صدام جی سر حکمی چون جوراویا نوستنی تفتیش کرن پشتی هنگیجی حتی نکه وسا چه بویا بید اوه سیاسیان عراقی و بزانن و مثلا سروریا عراقی دونه دولته که تسروریا خویا درست نینه هکی تسروریا درست هبت اوه ترکیه چند کیلومتر هاتیت ناف آخا عراقی دا و ها مثل قاعده که عسکریه هی و ها ایران اوه امریکا اوه سرورینه نوری مالکیه اگر اصراری بکت و شیعه اصراری بکن که نوری مالکی ببته نشد سهی و حکمی بکتن دوزانی مالکی ببته $100 عراقی ببته 500,000 یعنی اوروکه موچهوی ملیون و نیون و دبته $1,000 دبته 3 ورقه و ده خرابتر لهید عراق روی روشه دا نشتن برانبر ترامپی و امریکا تحدیوانا بکتن بله باشترین ری اوه راستی ریگ بکوین او سیاسیه سروک پارتیه که نبو سروک وزیر بلایی که دی بته سروک وزیر بس کو او بته سروک وزیر ده خلطیه که گلا مازم بد از باورناکم جی ببته بس اوه جی بچه مماطله يعني وكي عرب بجن لحفظ ماء الوجه دا آور يقو بباريزن بله بريس ما يطيب نيفيسكارو سياسة مدار قالي سباس كايك مايا سباس بوا سباس